Yebo, ingenezo wethu impela sibona lapha nakumkhuzi wamaphoyisa esifundazweni ke iKwaZulu Natal uGeneral ke Nhlanhla Mkhwanazi. Ngingathi ke bebambe umhlangano ke nabemboni ke yamatekisi ke ebatshena ke kwezikabhoqo ke emahlweni ke ebadonsa ke izindlebe ukuthi hey impela ke bangalingi ke balokothi ke izimoto ke ezincane ke esuke zithathe ke abantu ke abahayikhayo waphinde ke wayala ke kabi ke abama security ke bona ke abasebenzana ke na bezimboni ke yamatekisi bafike ngaphandle baseligibelo lidaba ngicela banqale nginibingelele kuyona ke mbuso City MTV sithi nje masiqala ngene channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe na notification bell cause thola zonke izindaba keshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wenganeza wethu impela sibona lapha nakumkhuzi wamaphoyisa esifundazweni ke iKwaZulu Natal uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Ngingathi ke benomhlangano ke nabemboni ke yamatekisi osukwini ngela izolo bafethu impela uMkhwanazi bese etshena ke abemboni ke yamatekisi uthi ke umgibeli ke mangaba ke esuke emile ke ehike ke kumele ke bangamnyakazisi futhi ke bangamhluphi ke lo mgibeli ngoba ke usuke enelungelo ukuthi ke akhethe ke imoto ke esuke ayigibela noma ngaba ke kuyibhasi kodwa nje leyo moto ke esuke eyithandele ke ngaso leso sikhathi ke leso ke akumele impela ke bamphazamise waphinde ke waqhubeka wenganeza wethu waveza ukuthi ke nazo ke izimoto ke ezincane mangaba ke impela ke ezisuke ezimiswa kumuntu kusuke hike ke kusekuyilungelo lakhe ke umshayeli ke wemoto encane uthi ke uyamela yini ke lo muntu noba akameli uthi impela ke mangaba ke mmelile ke lo muntu ke akumele ke abemboni ke baxazise ke umgibeli kanye ke naye umshayeli ke wemoto ke encane ke wabese wathi ke hey impela ke mangaba ukuthi ke khona ke umuntu ke ozoqhamuka phana ke embonini ke afike ke alwise phela ke umgibeli kumbeke umshayeli wemoto ke encane ke lo umuntu ke uyobeke eseboshwa ke kuphinde ke kuvalwe ke nawo ke uassociation ke aphuma ke kuona kanti ke wenganeza wethu impela uMkhwanazi ke eqhubeka kuphinde ke wathinta ke nawo ke ama security company ke asebenzela ke bezimboni wathi hey impela ke wana ke lama security ke avimba ke izimoto ke emgaqweni ke nabantu ke bahayikhayo hey bake balenge ke bayikulokothe nje bake esekukhuzile lokho uthi hey mangaba ke security ke lavimba ke umuntu kumbe ke lavimba ke imoto encane ke ethatha ke umuntu ke ohayikhayo hey lo security ke liyoboshwa bese kuyiwe phana ke kwi-security company ke yakhe kuthathu ke zonke ke izibhamu zalo security kuphinde ke kudatshulu ke nazo izincwadi ke ze-security aleyo company hey bafowethu impela ke ishube kakhulu ke uMkhwanazi uthi hey akazwile sokudala ke impela ke bezimboni ke bezenzela phana ke unothanda ke beyirula ke umgwaqo ke engathi ke wekhuwa ibona hayi bafowethu impela ke abantu ke bajabule kakhulu phana ke emva kwale nkulumo ke yenziwa phana kuNhlanhla Mkhwanazi ke osukwini la izolo bathi hey yabona ke manje ke sesizo hike ke ngendlela ke sithanda ngayo kanti nabe izimoto ezincane bathi hey hayi nathi bese sifile impela ke simane ke basikafile uma ngaba besuke besibambe ke siyithathe ke bona abagibeli ke abahayikhayo hayo wengane zethu impela ke zinjalo ke ebesiniphathele zona la kwiMbuso City MTV sithi bafethu ke ake hlabe ngedolo phansi sithi nje idibane ke na ivideo elandelayo.